Regional Democratic Alliance kabadai ka sengsan perthei jong ki artali ki pat riulum bakan thup ka United Democratic Party bat ka Hill State People's Democratic Party mentakas ngi baar ka phosau tarik kala ringkot arja phosau kala penlong ya gajing yalang pen itu pat ba ya ukartong ya monlang ban aireng ka election MP Lok Sabha uba Robert Jun Kharjarin ya gani gajing yalang bala penlong ha ka office rekam ba khli du jong ka UDP hanong ba Shillong ledon lang nadu uba Ahmed Ba Lingdo president ka UDP uba KP Pangyang Presiden ke HSPDP, uba Polling Do, ba Kermen Shela, ba Renik Don Ling Do Tongkhar, ki MLA MDC, ki nong trei bat nong kit kam jong ki artali ki party, bat ki pat ba nong kershan. Regional Democratic Alliance ke RDA, kepada ke Alliance jong ki artali ki political party, ke UDP, bat ke HSPDP. Hagani ke po, dah kajing sukumen, nga ngipen mana ba bat pen itu ya ba Robert Jun Kharjarin como candidate na kabata kani ke MP election arja arpusam na baro hakakasi jaintia ki konstitusi baro ki bawan hangi ngai skam malajan baro ki konstitusi ki lakoy hangi lang bat HSPDP bat UDP ye tailang haka jo so klem na don kono kono jing sofer ngayo i ba iba Robert Jun Kharjarin inde UMP jogi larang ye pe ya ka vote share ha ka last election ke belada ka vote share jongi ka UDP dan ado arhusan per 94% pada kalian juga HSPDP dan ado san pansan per persen dan habis total baro kalau ko ba live 2% ka vote share jongi hakasi janja bat kalong number 1 kata ka vote share hato kamdan kata kala ko janja Kadang jong ke Jingram ke UDP how 1998 hakaba ke parti UDP kayo silak nyo pulai bol silak nyo pulai jar bol bat ke HSPDP kayo ndru puar jar bol total bro kalong lak lai puar tam ke Kongres haka to pon kayo tang silak nyo pundai Bagatam ya ke UDP ke Kopor tang riwa jam. Kene ke penpau syai balada ke UDP baka HSP kisong tu ya ke ground reality. Lane ke ke badiban long sisa hapo ke grassroots level. Kumbang ilong menta. Kami ibang idol ke jin artin. Ya ke election ke menta. Kajuru house nam kakndai spark nai pundai. Akan kum gi record gi bang i galong. Baka UDP kayo silak nyo hajar bot. Baka HSPDP kayo saupo hajar bot. Lada total bro kalong silak saupo nyo. Henry job ke Kongres atau por. Da silak saupo sa hajar bot. Tara combine bro kung tang job yan kayo. Kiri apa? Ini gini example ki bangi kung leader. Ngiri ban pe sedin ya kai ke balja. Nang mangintip kumno ban tekam nang de sama. Halor kani ke nongrim. Ladangi syue keren tang manong. Syue jet benrio. Tengah trying ino ya voices no. Ngidor kam ya ban perkat ngai kung kino yalam. Ki leader. Gabat ngasukmen manganong hang ni. Ba na baro artli ki political party lagalong ki MLA lagalong ki MDC lagalong ki party functionaries
haka state level, let's say apa konstitusi level ngaman periang kini laban don hang yang tai kiba nangi kum kino yalam ngin pen bet pen biang nrei hado mantai baro ki party functionaries of party ngialong kawai ke decision kawai ke jingmon bat kawai ke rai haka beri bat ke kerteng jun ba Robert jun Karjadin kum ukanidin na ke parti UDP haka simbol jongobom yang ada ke election MP ke bersama. Barobat sobangan syong ngasim gani ke kabu padai ke jingkil bok ruyang membukan bagi jinduai boleh non kan papi haka ni ke campaign ke ba sedang mentangsi undang ke sumai bi siltalenti bangi ngeskem bagi ke baro kiba pipin haban ya rumah. Kalau mentah kamu hadun dalam poin election ngatrai waktu dia kadang kebam ini kita itu ngatrai kan. Tapi yang sukumen ba ilo jong kiri dalam ini manuan senrang kadi kapal penpungu yang ini ba mulai tak sabar kumbaruan marway mulai peleng kaya yang kesem lo pada lengkap api. Ni ai sisa ketika bokul. Bagi ai lo ke komitmen nak kalian jungi bagi interest tu. Baru elected members jongka party UDP but HSPDP MNA MDC ki party functionaries lawan don hangi yang tai ke live ke duna aga jimbom piang ke jimbon do kam yo candidate na kerpa de fi ba pidi benong kinong ya ram kinong ai jimbon om kinong wat dok teman habang aphaidin yaladi shala kejong ka jingim ngane thu phi na ka pasai bangam ju poi perkhat ka jingim ke jonga ba ini olat yakum gani ka por bangini olat yakum gani ka kabu ngam semla mundur ba na kinong yalam barang ba jongka abdi jong pro atli ki parti pin ibit yanga banlong ukurtong banyakun ya kani ka MP election na ka Shillong ST parliamentary seat ka Shillong ST parliamentary seat kani ka way na ki constituency ki bahaki por ki baladem kala sei ya kita kirurang ba kibada khrau sisa kasan perkhat ke jongki banyasat na benta kariba ka japru banyasat ya ka jala bat ya ki isu jongkari india hi barokwe hangti hapo darbar parlimen bat nga sothu biang bakat kata kaburam kayijot jongka Shillong parliamentary constituency pangangkit hakalung haka terpeng ke jonga kalong kai kabang ada sokia hadu kata handai gadon ke jingkermen ke bakrau bo blei trai kamrat nongbu nong thau un don ram kat lang ban nga un ai nga ya kata ke jing start ya ke jing sempang un ai nga ya kata ka buit ya kata ka bor bangan la ban kit ya ke galong kor ke bakia jongga je penruhi barokawi je penru ko jongi ka terwa sa ka partai kai ka ba je penru ko jongi ka terwa sa ka peace and security jong ka partai hi barokawi ni ha ban perkhat sami bha haswa bangin rai ya bottom you bangin press akan dikapor ko umta kadi kapor bang yahap an penkentang ya lade kadi kapor ka bang yahap an perkhat bha swaban rai para ribe ngesat yoi man kapor bele MP election katon au kalong ka baduna adu kata lese kala bande ka dau bang yem sothu bha ya ka jing koridor jong ka bor jong MP lane ka jing koridor jong ka bor jong ka parliament bun na pedeng jongi ngim so thu pha wat ya ke jing kodor jong kabut para bi ngania thu api bakani ka hok ka bamanga ma phi mentang niyo banjit ya kinong mi khmat kam syam la dei ka bangi siyo ai ki riwi tri ki khala awat jong kari ba jet nru ki layap nam ta kan ka hok bangi niyo banjit ya kinong le aspa senam kari india kaya khun persya ya kabilat tang banyo ya kani ka jinglai lut banjit ya kinong mi khmat hatu kani ka kamram jongi ban kendo thala ya ta bangin siya pen ya ka bat sipila arpila isa bangin siya pen bat sipek arpek bat sanspa si hajar ukian ba utirot sing kiriu khrau jong kari ba jem riu kisayap kisa jenjar tang nam ta kani ka right to vote dan ni kata ka self governance lone ta ka swaraj to bagi kata ka jing sensar dai ladi
Ladang maki kila IT la ka jong ka im kadi kamram ka jonga kadi kamram ka jong pi pensionong rim bat ngim dei banjit ye kinau me khmat ka jong i da ka jing kente da ka jing long emotional but da ka jing sengau ki bomla bantai ye kari ba ka jek lu jong i tang kan ka wei ka bang skwa banong baka kamram jong kinong elam hakasan hima sima kalongom dei banlet pen sengau ho upai ba ya kijing kadi ban sim jingit kli haladi ban penbek ya kita kijing ladanga ngalalek syabaro kawai ki benta ki bayakni yo put usam bat kasam ngalalek dalam kajong kamet kumdong ngalang sang balang kamdon syo kawai ka jaka kamdon syo kawai ka sektor ka bang ampat syo yo kejat ngalayo kejat ya baro ban ada kita kijing ki bagi pai ba anar ki basa kau put kin pensengau yang bat kumunong elam san pertai kali pensengau kalai kita si pai ba kamdon jengmut yang kumunong elam sani mak semua kadi kamera mujonga ban sim yang kajing kli ban penbek yang kata the first duty of a leader is to be a solution not a problem teller ngan sim ni kata kajing kli ba kajing atrelang nang nai sakaman gin wat ekta ki solution kumno ban penbek kumno ban penba yang kali ba kajak kudu jongi nado basdang jongkari India way na kimambo jong Queensland Assembly ulah dabong bagadon kajing deko hagariti penyekam hakajing adai bagari India batni hadu mentangi 4 self ya kata kadi kamram gajongi para ruit nang ni sakama bangin penbek ye kini kijing deko khanang ba kapateng bansawan kapateng bansakha kanom phai sangi banong bejin dangila ba penbek ya tu kopor nginom bakala mentah mepa ila dabong balaiti hanga bangan spelau ya kita ki isu ya kita ki mat ki jura ki bana kalian jong ka adi ngin terwa sapi jong upai pa haswa ba pinrai ya no ba pinjin ngashwa banong ngapi da kapasai wat nom jit yanga namar ba pisau thong ba pisau dong so than wat nom jit yanga ba pisau ba dei parakur wat nom jit yanga ba pisau bangidei na bejo kaniam jit yanga da ko pensau nong rim da ki mat ki jura ki bangangan sa terwa sapi nang ni sakmat namar nganom lah banlet keren ya kata kajing ke jonga parlimen ya kayin kasem jonga nganom lah banlet keren ya kata kajing jonga la kajong ka balang ate parlimen rei kawai ka bangan let sa parlimen kolong ban keren ya ki mat ki jura ki bakajak kudu gajongi kati hok panyo nganom lah ban keren lut ya baro ki mat ki jura la dengan keren kan simpor kum basau kentai kan ringan keren ya tang ki benta ki banga ngasngo ki balong ki badon kam bat ki bakham thamai hakan ni kapor ka bumta kimat ki jura ki bangi layakit lingba ki sen balang nakapor sa kapor kum ka ALP uput usam ka jingdawa ban pendrung ya hati ikin kasih ya ke cedul ka jingdon kampon yo yala ka jong ka kadat ka roy kapar batum ta terter kinde kimat ki bangin sanang ya peteng ki sen balang baik kawai ka apil ka bangi kwa ban apil sapi kalong kani nakapor sa kapor habang idon hakasen balang ngisa jaong bangim don kita kibriu kiban keren hang tei hapo parlimen ya kijing angnut ya kijing terang ya kijing kwa jonga ko hanmen ko para bae bab hidang don hakasen balang mentang atarwa ya ladi bandong ngangan dei kasur ke jongpi atau pinai dem ya kata kabor bangan gerak ya kisur ke jongpi ke parlimen ngan keren ya KLP, ngan keren ya pot usam, ngan keren ya kajing pendrung ya ketin kasih sedul, ngan keren ya kajing dawa kejongpi nam taban yo separate kadet bat kiwai ay yang tang ya kabor ngan keren na beta jongpi bat mentala na mapi pi ki usurok ngan na ki antai po parlimen bro sikatang ya ut menung Bodong don basno tho ya pi bom don basno tho yang gi sen balang menta ngalai si menta jong sen balang bat ngasno tho biang ya kejing kia ya kejing angnut bat yang jing trang ke jong pi kijin bendi ke ba philasong ulathi uba philamat kijing sak thong jong ki polit ki ba phia ban pedret na kawai ka por sa koi por ladang idon kejing ngasno tho jengmut menta ngila ban penkalai ta ki vision ki jong pi into reality ngin penting kena
bak jing sha shitom ki jong phi ki kes ki baba phi kit baro shiranjan haka jing em ke jong phi kung bangaru ngakit menta shiranjan ki kes haka jing em ke jonga ngide berpentikana bakini ki jing sha shitom ki jongi kin poi sha ke jing jong nam ta kari bak jang bru jongi ki bangi ngi kwa bangkren hang tai po dorba parliament haka bedai bat ka border international border kuma POE banadu bawandra ya ka 100 amendment to the Constitution of India bandia panbek yo put usam hapadeng jongka India ba ka Bangladesh lengba ka khalia sektor jadi ka kamram ka jongi ban panbek ya ka ban ada phila katba phimla ban panbek kadi ka hok jongki trai muluk kadi ka hok jongki trai jella ban pentikna ba phidei ban ai compensation ka batikna syari ki beri jongi ki balayo pinongla ban Siu compensation tang itu ibenta ba defense pihak baru bensiu compensation ya barok kiwei kibenta ke komitmen ke baa ke bana kalian jongka ADA ni komit kalong bengide ban sim ya ke jingkit kli ban pentingna baka jing ya karena nasuk apa dengan HNLC bat ka sarkar India bat ka sarkar Meghalaya kan poi syaka logical conclusion ke badan jingmot Ini pun sim yang kata kecingkit kli bandong yaki parari ki parado parasnam ke jongi ki balalen lade nang bakai Chelsea ke program ke jongki ki mat ki jura ki bakai Chelsea ke dawa hadu mata kadang dai ke political issue but apa kadai ke political issue kadai bandong ke political solution Ini pun sim yang kecingkit kli ngilang kuaso banyo i ke jingong Islam ka jela ka jongi ngem kuaso banyo i tu ki jing pentrim hari tangkan ni kawai Ini pun siapa cikit kli baka sarkar India kadi pun buram ya kadi kesing idri ka sarkar Meghalaya kadi pun penting kena ba kajing akun nam ta ban penbha ban kentiu ban penek pensa ya kari bat kajak ndu gajongi kan poi sya kajing sutu jingmut nakaliang jong ka ADA ban keren nam ta kari India hi barok kawai kalong ban penklan ya kasensyar kadar pa to strengthen ya ke demokrasi jongi hakano kadur nginang penklan shisho ya kasensyar kadar pa kawai nakijing deko jong ka representative demokrasi kalong bahak pa hadin bala job hadin bala debjit ya ki MLA ngimedon bentashu syakal haka legislation ngimtir shu ki MLA ki anya yo kinwanra tenteng isu yo wanra kabil ki wanra anda lapas kasyukut nok muta kadi ke komitmen gajongi bandawa na ka sarkar India hi berkoi bandanno ya ke constitutional provision for pre-legislative consultation kamut iyo kani kabungot pa kano ka bill haswa ba ka parliament ka legislative assembly lane ka dis council kan wanra sya ka dorbar thawan kadi ke kamram ke jongki banbu ka public website kenang bagi paipa kinio ban pek yaki kila batai jingmut yaki batai tang hadin kata pisala ba introduce hapo parliament kalau dai kapor yang i ban penklan ya kesensyar kadar paipa ngilai WI hakini kisau santali kisnem teng yoi baka sur ke jong upat pa habun teli ki jela ka sya set no hado sya set hau nominal head jong state governor ki bill lapas ki don ki state ka thu phi kaba ini ki state ki hapan le hado supreme court watang banyo ya ka sen no governor Hatu kam samadai ka por yangi bangin riluk ban review ya ke constitutional provision halor ka appointment ka rule ka function jong governor kan poi ayu lada kan poi kata ka state ka baka jela Meghalaya ka jongi kan pas ya ka budget lani ka money bill governor rumsan dangla wan siu ta wan tulok bro kani kata ka constitutional provision ka badan ka jing deko a concern ka jongi ban kani ka kamram ka jongi ban terwa sa ka India lada yu president laban impeach daga parliament balay yu governor laban impeach daga legislative assembly kalau day ka por yangi ban penting kena Bakum kini kijing deko ha concern do kar India ngin penbet ngin pencana ya ka kanang ba kajing ma kajing mensau kana mla ban wan ur bat wan hab angi ngin pen klan ya kijing duna hangta kadai ka wei kajing angno choma I shopping ban karek ya kijing bakla jong ka para khat RA hadu ha kajing em ke jong I la sa khot do para khat RA mo
Ba pangyan kadi ke kamram ke jongi ban penting kena bangin penbet ya kene ka benta hakano kador ngin penbet da ka penting kena kino ki subject kinne no ha ka council ban kino ki subject kinne no ha ka state government labiang katu ka jinga tunjuk bor ha padeng ke state government ban ki council ka jongi kadi kamram jong ka parliament kadi ke kamram ka jong pi ban penting kena bakum kene ka jinga tungku bor kan kutno sakawai ka benta ya ka bangi kwa ban simkhia namta ka jing pen bha ban penjanai ya ka six schedule ka jongi kalong ban pendikna ba kisnong ki jongi kinyo ya kata ka direct funding kidon kisnong ki ba ha ka jinglek ya kendu jonga ha kini kisngi kyong lakhat san senem ngim semlayo watang ni skim rangai na ka MP na ong ki pinyo na ken kun ai tang hei dong ta asu ko ba kersan ba Vincent pala tinreng keren ya ke jing sisa bakat no uta MP na ke MP lat ula benno sa kisnong kitao hari tangkaw ke komitmen ka banga kawa ban ay pi kisnong golong jadi ke kameram ke jongi kum ki MP la de bajia bangi job bandawa anak sarkar India ban ay ka direct funding sa kisnong ke jongi lembaga artikel aspa prapo jog kersen dia ban kata kapor kisnong wan ana pimtre ban lepan ru pinyo hi tik order ha kisnong kitao ke jompi pim don company itu MP pim don company itu MLA pim don company itu MDC pinyo ya ka fund ke jompi ha kisnong ki jompi we will depoliticize development in the state of Meghalaya ki kasi bat ki garo ki jongi ki bodan ha Bangladesh POE ha ki press ki media na kapor ki sa thambor ki kasi bat ki garo ki de ki indigenous people ha Bangladesh ki de ki trailum ki de ki trai ya kitu kilum kiwa kadang ka agenda jong kan negari pan push da ki wai ki je pendu ha ki ni rilum kadi kamram ka jongi ban penting kena ba sarkar India ka ban keren ya ke Bangladesh bakim day ban pendik ya ki bero ke jongi ke basa Bangladesh nadu kado nut bat nadu ka mensim ngakwa ban keren na pida ka basai bat ngaso tenat ba ka ABA ka khat kendai tarik habang ya syom ban ya peliu jingmut ya kane garai 100% kalarai bangin le ya kata bat kata kolong ba ka ABA kan opus ya baro ki Hindu tua ideologi hakari ke jongi Nginom siya ba pinkang dong bando masih jubor nginom siya ba pinwanra ya kino ki anti minority law and policy kelempar siya nginom siya ba pinpakren hindi jubor yang ilan ang ngimon nginom siya ba pinwanra ya kata ka one nation one culture nginom siya ba pinwanra yang kata ka one nation one language ba nginom siya horkit hordan ba pinimpos ya kano kaniam ka jompi ha ngi mengi de regional party batkum ki regional party ke pasutanat kolong ngila follow borok sikata ya ka siklo ideology hapo la ka jong ka jala badakan ni ka ideology hi ngin penpalang sya ka wei ka ri India hi borok wei kano ka baba penbor ka baya ling ba sya ka Hindu dua ideology na kaliang jong ka ADA ngilong ki bah khamat ban ya keren persya ya kata nolor kata pararibe Ngilayo na kapor ya ka jinsisya bakidon kita kiken hun shit niam ngamkwa banjer kateng ya kan niam ayu kibala thambor bat kibala lebor ya ki yingmani bat iki jaka kentang kalen jong hari India kalau de kapor ada you father Stanley pitep de kikendon jong uleno atau kam semladei babintep de kikendon jong ga UAPA jong ga national security ya kitu ki bawa ya tu kalama rong so haki mani ki jongi kalau kapor baka sarkar India kan sedang mendeklar no ya kini ki extremist group ha anda hapo jong ga UAPA lada pilaken bian ya shibun kadi kapor wapin ken bian ru ya kini ki extremist group ke bala thambor ya ki ying mani ki jongi lada pilala bantep NSA ya shibun ba ki breu ki bapen keluar kan wapin tep NSA ya gitu ki ba thambor ya ki ying mani ki jongi ki penken ya ka juk ka hok gindawa ba sarkar India kan sna ya kata ka special force ban yada ya ki jing sha thambor jong kiniam rit pat akari India hi barokoi enough is enough tang namar pi hepat kamut ba phila ban thambor ya barok kata ngi ha ban kerensai basa kawai abangi kwa ban kerensai kalong ba nakalian jong ADA nginom sya horkit hordan ba pin identify minority status based on state
kajing persyang banwanra minority status dah ka pensiong nongrim hala kajong kijala kanom nginom la ban pediang dalile ru kamai saya keren biria banong bahasa sensos menta yu ba kong ru la don lo jong kolom bentok mo transgenders third genders atu kam semladei bandon la kajong ka kolom ha ka sensos ya ki trai muluk kajong ki bedang bat ya kedam tenrai kajong i balei pi shupa thok be others langsung ke bom don niam de others kadi ke kamram jo ka sarkar India ban karek ya kadi ke mestik ai ya kata ka hok jong kiniam trairi ke jongi la kadai ka sengkasi la kadai ka senrai la kadai ka songsarak la de kanu kaniam bopin ai ya kata ka hok kadi ka hok jong kiniam trairi ke jongi ban yo ya ka minority status kumbayo kaniam Kristen Hindu Sikh Muslim bat ke wei kadi commitment ke jongi peladangi poi syati po parlimen ngan pensngau ya kene ka sur ke jong pi ngan pensngau ya kene ka hok ke jong pi hangte apo parlimen ngai kublai ya pi bapila ibet yanga banganlong ukurtong jong ka die ngai kublai ya pi balam pila kitpok kedruang yanga bangan yeng ya kane election ring akwa ban keren na kabasay kunong yalam bai jonga tang mga marway nganom la ban poi sya katom hari mga lembat pi da kajing trailang rengkat ngamdan kano kajing artatin bangila ban kenjo sya katom keladon shibun ki briuri ki trai muluk keladon shibun ki kun nyotrep keladon shibun lesi ki briu na kajak briu achik bat na kiwei ki balang nut ki bala tharang lengba kini ki lai pusan teli ki senam baginyo ban seibiang yo umpi trai muluk na kaliang bejonga ngalong balakloi bantrai mit batsngi namta kani hari tang kawai ngi skwa padong tang mga marwai lesi nganomla ban kenjo sya kali kathom kumta ngakhot ngawere phi ngakerpat phi batongin na trelang tongin na tre sitrhem wadnam thau yagi jing pakla yagi jing duna kajonga ngadonglong tang usamla ubadang don sibun ba ki jing duna ka politik hanga wat tang si persen ru lese nganompat experience ya ka sobha nai thau ya kita lada POE yagi jing bakla yagi jing duna jonga sobha ai jingmut ngalong balakloi ban sim yagi jingmut kesiar ki jingmut rupa ki jong pen i yanga ya kalenti ngalong balakloi ban but ya kalenti ke babhi pen i